I am Tika. I have cakes for breakfast. I also like salty biscuits with milk. Do you know that every curry is salty? I don't like chilies. They are hot. I also don't like lemon. It's sour. My brother's name is Babu. He doesn't like meat. He likes fruits. He loves bananas and oranges. He likes sweet things. He drinks 5 cups of tea every day. I think it's too much. My sister Sanu is also a sweet lover. She eats too much chocolate. She often has a toothache. She doesn't like salty things. She drinks a glass of juice for breakfast. She also likes fresh fruits like mangoes and pineapples. My brother is not like us. He likes bitter gourd. It's so bitter. I don't like it, but he says it is good for health. He doesn't eat sweet things. Sometimes he brings green coconut. The outer part is rough and hard, but its inner part is very soft and yummy. I like the milk in it. I am Tika, mən Tikayam. I have cakes, mənim tortum var for breakfast, səhər yeməyi üçün. I also like salty biscuit. Mən həmçinin xoşlayıram salty, duzlu biskuit peçenik with milk süd ilə. Do you know, sən bilirsən ki every curry, hər bir curry is salty, duzludur. Curry Hindistan'da olan bir yemək növüdür. I don't like chilies. Mən deyir chilini yenə də xoşlamıram. Bunlar tərcümə olmayacaq. They are hot. Onlar istidir. I also don't like lemon. I also mən həmçinin don't like xoşlamıram lemon. Limonu xoşlamıram. It is sour. O turşdur. Sour turş. My brother's name is Babu. Qardaşımın adı Babudur. He doesn't like meat. O ət xoşlamır. Meat, ət. Doesn't like, xoşlamır. He likes fruits. O meyvə xoşlayır. He loves bananas. O banan, and və orange, portağalı sevir. He likes, o xoşlayır. Sweet, şirin things şeyləri. He drinks, o içir. 5 cups of tea. 5 fincan çay every day, hər gün. I think, mən düşünürəm, it's too much, bu çoxdur. Too olduqca, much çox. Think, düşünmək. My sister Sanu, mənim bacım Sanu, is also həmçinin a sweet lover, şirin sevəndir. Sweet, şirin, lover, yəni sevən. She eats, o yeyir too much, too olduqca much, çox chocolate, şokolad. She often, o tez-tez, has a toothache, dişi ağrıyır. She doesn't like, o xoşlamır, salty, duzlu things şeyləri. She drinks, o içir, a glass of juice, bir stəkan, a glass of bir stəkan, juice meyvə şirəsi for breakfast, səhər yemək üçün. She, o, also həmçinin likes, xoşlayır, fresh fruit, təzə meyvə, like mangoes, mango and və pineapples, ananas kimi. My father, mənim atam, is not like us, bizim kimi deyil. Like həm də kimi mənası verir. 2 mənası var. Bir xoşlamaq, bir kimi. Bizim kimi deyil. He likes, o xoşlar bitter gourd, adı balqabaq. It is so bitter. O, so, olduqca bitter, acıdır. I don't like, mən xoşlamıram it, onu. But he says, amma he, o, says deyir. It is good. It, o, is good, yaxşıdır. For health, sağlamlıq üçün. Health, sağlamlıq. For, üçün. He doesn't eat, o yemir. Sweet things, şirin şeyləri.
Sweet şirin, sings şeyler. Sometimes bəzən. He, o, brings green coconut. Brings gətirir green, yaşıl kokonatları. The outer part, outer yəni xarici, çölü, part, çöl hissəsi. Deməli, outer çöl, part hissə, outer part, çöl hissəsi is rough, cobuddur, and hard, and və hard bərkdir, but amma it's onun inner, daxili part hissəsi is very soft, çox yumşaqdır, soft yumşaq, and yummy və dadlıdır. I like the milk, mən südü xoşlayıram in it, onun içərisindəki. Sual cavab eləyək. I have cakes, mənim tortum var. For breakfast, səhər yeməyi üçün. I like salty biscuits, mən duzlu peçenyalar xoşlayıram. Do you know, sən bilirsən. Curry is salty, curry duzludur. Lemon is sour, limon turşdur. They are hot, onlar istidir. He likes fruits, o meyvələri xoşlayır. Sweet things, şirin şeylər. He drinks 5 cups of tea. He drinks, o içir. 5 cups of, 5 stəkan. Tea, çay. I think, mən düşünürəm. Much chocolate, çoxlu şokolad. Salty things, duzlu şeylər. A glass of juice, bir fincan meyvə şirəsi. So bitter, olduqca acı. Bitter gourd, acı balqabaq, qabaq daha doğrusu. Sweet things, şirin şeylər. Bring coconut, kokonat gətirir. Outer part, çöl hissəsi. Inner part, daxili hissəsi. Soft, yumşaq. I like milk, mən südü xoşlayıram.